Welcome to my channel. Vawiin chuan General Studies paper-2 CSAT kanti bokha review na lehkhabu review na karon nei dona he lehkhabu hi Pearson na te company na siamani a te hnuai atanga siamani a 2023 mo I CSAT paper-2 tan chuanin a chapol taksha thiam olpol ning ta hria a Pearson hi learning company mo khovela learning company te ani a I ram som sari chuanga an the darani mo an mani company hi alar em ya voina po hianin I enge CSAT paper-2 syllabus akim zia karon tar lang dona kan en zelanga he previous years paper hi 2019 te 18 te 17 te 16 te 15 te omkim ta vekani chu mo kan du syllabus comprehension oma interpersonal skill oma logical and reasoning le analytical ability omboka general mental aptitude omboka chuan kan en thazelanga numerical aptitude ombok tani chuan mani kan zir time and work ti te time and distance ti te kha anwaya khan omvek chuanin adot le chuan data interpretation kha omve le ta a he chuan mock test mod kan test chin na tur kha som lai an ron da bokani chu chuan a lehkhabu hi a print hi tha em mai boka phek za som sari pakhata omani mo tiana answer solve enge answer ki ang khan ron da thap boka a thare we me ma I competitive exam to tan po hianin leitla kan in ka sha he series completion ti te mo chan he analysis of the general studies paper to 2015 te po omani Shathiamo ol boka adu tan chuanin lehkhabu dora leitur oma Mizoram chunga po leitur oma ti kha karon sai duwa a thare em shathiamo ola a simple bok ani kalome